Gdje ste vi, djevojke? Znate li da sam ja YouTuber? Da. Kako se zoveš? Meci Cazi, ne te ukucaj. Evo sad ćemo ne pogledam. A znam, ja sam tebe gledala. Ali si opao sa subscriberima, nisi više interesantan. Haj sad razgul. Je bi nabavio sebi subscribere, čovječ, izluči, sve mi je opalo u zadnjih mjesec dana. Baka, ti slušaj, treba da podijeliš moj klip, trebam subscribera hitno. Teško, bato, 0 za pol, dobro si. Stepenica, znači. Joj, Iđo, brate, znaš šta je problem? Trebao bi da mi podijeliš moj YouTube kanal, trebam pretplatnika, brate. Brate, ako misliš od jednog šera da dobiješ subscribere, brate, nema lebo toga, ajde, razguli ti se. A joj, brate, naća, kako će tjeti? Balkan Alert, treba mi da me objaviš u svom klipu da ja dobijem malo subscribera. Slušaj mi, Ica, napravi dramu, pa mi se javi. Ajde sad, razligu. Šta bi napravio, kako bi ja dramu mogu napraviti? Ode ja uopću i eto drame. Omri, brate! Ljudi, evo drame, evo ludla, bit će još drame, samo pretplatite se na moj kanal, bit će još bogova iz zatvora i Zenice. Pa idu pregledi, ide ova drama, ovo je ekstra, sin, to o mene, brate, ti si me spasio. Joj, kako mi se na ome YouTube tu smiju što sam ošao u Zagreb na more, onda sam ja znao da u Zagrebu neće biti mora, ljudi moji. Vije komentara, samo se smiju, šta je ovaj napisao, kaže dođi u Doboj na more. Pa mogao sam ja i u taj Doboj otići, vala na more, bitno je da se okupam u moru, pa gdje bilo, makar i ume Doboju. Šta je ovo? Pa gdje je mora ume Doboju? Joj, izgleda da sam se ja opet zajebu. Ali, haj vam! Daj mi reci, malo u Doboju more. Kakvo more? Nema u Doboju mora. Oj, opet sam se zajebu, šta ću sad? A da nema mora u Tuzli? Kako neće ovaj moj auto da upali? Sad će ići pa onaj punjač što sam uzeo kod Kineza. Saš vidi kako će raditi. Ko ste vi? Gdje sam ja ovo? Koja je ovo godina? Na, vata je tuk-tuk. Mo šta si to rekao? Jebem ja tvoju. Halo, kretin! Putuješ kroz vrijeme! 50 je bilo ograničenje! 82 si vozio! Oduzmam ti vozač! Ja bi išao kući. Na tuki ka pataka je! Halo, bura! Nikad više neću kupovat kod Kineza. Zbog vatvih kretena policija mršavi! Nije mi ni 10 maraka ti udati! Halo, ba! Jel vi mislite da je ovo šega? Gdje si ti, rođa? Ma evo rođu parkirao od auto, neka ga od danas, navraća sutra po njega. Rođo, pa nije nikakav problem, stavit ću ja svoje 2 marke.
Policajac štetu, ušti to i za mene plat parking. Hoćeš ti meni dati 40 maraka za pogrešno parkiranje? Čekaj, što meni kazna, a tvoj rođa, ona već je stao na invalidskom mjestu. Alo, ja ovdje određujem ko plaća kazna, ko ne plaća. Čuti, inspektora, hajde, prav s vam da nešto radiš. Šta je rođak, otko ti ovdje? Je li problem neki? Ispi, pa nije nikakav problem, ja čistim auto. Pa gdje si ti rođak, nije laže ta ovaj tvoj, gdje slušaš šta je bilo? Meni piše kaznu, a tamo nekom njegovom rođaku ne piše. Da, inspektore, pa laže sve, nemam ja nikakvog rođaka tam. Gdje si rođak? Nije li niko auto dirao? Jel nam i taj čelavi rođak? Što bi ti rekao rođa, eno ga? A nemaš rođaka, ha? Gdje si ti mali krenuo? Krenuo u školu. Mali dim rici, imaš šta para uzas? Imam 10 maraka, dala mi mama da jedem. Daj mi vam mali od te pare. A šta će onda jesti? Mali, ne zanima me, jedi govna, daj pare vam. Hajde, u školu, brš. Valja mi ovaj mali glavi, brete, sačkat ću ja njega istra. Gdje si ti mali pošao? Pošao ja kući. A gdje su moje pare? Ja te više ne dam para. Što ne daš para, šta pričaš ti? Moj rođak je Batman. On je meni rekao ako budem u kakvim problemima da ga zovnem, on će nama doći. Mali, nemoj me prabudalom, daj pare vam. Dobro, sam si ovo tražio. Batmane, možeš li doći u školu, imam neki problema. I dobro, mali, gdje ti je sad da taj tvoj rođak Batman? Eto ga iza tebe. Hvala ti, Batmane, što si me spasio. Rođo moj, nije nikakav problem. Rođo, imaš ti šta para uzas? Imam 10 maraka što mi je mama dala. Rođo, daj te pare vam. Pa što? Pa znaš ti, Rođo, koliko troši moj Batmobil? Davaj pare. Drugi put pripremi više para. Bolje da sam zvao rođak Supermana. Ko me zove iz Srbije? Halo? Alo, Meco bre, Serbijan ovdje, kad ćeš da mi vratiš one pare što mi duguješ? A joj, ja baš te mislio, vrata, sam nešto me sad stislo, nemam, vraća te... Imaš 2 dana da ti ja ne dolazim u Bosnu. Dino, na faka, brate, gdje si ti? Pa gdje si jebote? Ti brez da ne bi imao 20 maraka uzajem, treba mi hit. Pa ne ja, brat. A jesi ti, Dino, neka na faka, brate, me daj. Vanimi, Balkan Alert, gdje ste? Pa gdje si ljubičica? Recane, gdje si? Znaš šta sam vas mislio pitat? Da ne bi imao 20 maraka uzajem. Ču ljubičica, mršav da. Nemo da te sad puknem šakom, jebem li ti sve? Run. Čeče, kako da vratim pare Srbijanu? Pući mene satreti. Moram da nazovem onoga svog druga Vedoksa da vidim da nema on para. Hala, Da nije bi imao slučajno 20 maraka, nešto mi zapelo ko zaglav, hitno je. pa bježi bola, ma nema. A joj, jes mi neki kolega, vićeš kad na tebe uradim onaj istrek. Koga još imam u imeniku da mogu tražiti para, braću moje. Evo ima onaj youtuber Nedim. Reci, brate, Dim rez da ne bi imao slučajno 20 maraka trebam. nemam otkud mi zadnji 20 maraka naso benzina u Golfa. A jebote tvoj Golf. Oj, šta da radim, gdje ću naći 20 maraka? Ne moram ja nikako tražiti te pare. Ima onaj omču debeli. Halo, omčo, jesi ti? Stari, imam za tebe jedan posao, ti zato pravi čovjek. Šta je, Meci, jel ti to opet nešto trebaš? Trebaš mi da me ubiješ onoga Serbijana. Ma nema sine problema, Čeko će to riješiti. Haj, hvala ti, javi kad to obaviš. Serbijane, hajde da igramo Minecraft. What the games, Bill? 4. Moram biti spremen. Ako omču ne ubija onoga Serbijana, da ga ja mogu prebiti. Omču. Posao je sine riješen. Halal ti pita.
Jel se mogu nekako da se odužim? Dužan si mi 20 maraka. Ne doneseš li mi pare i ti ćeš završiti ko Serbijan. Ljudi, ako vam se svidio video, lajkajte ga i obavezno se pretplatite na moj novi kanal, ovaj ovdje, kliknite ovdje.